ke ya leboga phutego ya modimo ke kopele sefela go tswa mo phutegong yo yotlhe ka kakaretso. Leboha phutego ya modimo re ya lentsweng le halalelang la modimo lentswe le sa etseng phoso mo go botlhe ba ba le dumelang re tsena ka pelo e le nngwe re tlile go bala dibuka testamenteng e ntšha le testamenteng ya kgale. Buka ya pele e re tlileng go e bala ke buka ya Luka. Re bala Luka 10:7. Luka chapter 17, yona re tlile go tseya verse 5 le verse 6. Luka chapter 17, re tseya verse 5 le verse 6. Re bale le buka ya Psalme 68, yona re tlile go tseya verse 20 le 21. Psalme 68, re tlile go tseya verse 20 le 21. Ha bagolo ba re fa sefela kgotsa chorus ha o e batla.
a leboga phutego ya modimo lentswe la rona la pele ha o le bone Luka chapter 17 verse 5 e balega ka mokgwa. Jaanong bapostolo ba raya morena ba re okeletse tumelo. Me morena a re palokabo lona le tumelo e kana ka tlhaka ya peo ya mastete. Lona le ka raya setlhare se sa mmurubele lwa re kumuga o itlhome mo lewatle mme se ka le utlwa. Lentswe la bobedi Psalme 68 verse 20 ha o e bone e balega ka mokgwa. A go bakwe morena yo o re belegeng ka letsatsi le letsatsi. Modimo ke pholoso ya rona sele. Modimo ke modimo wa dithuso mo go rona. Modimo morena o itse gore falodisa mo losong. Amen. Le ke lentswe la modimo e ka modimo a ka tlhogonolofatsa mang le mang ya utlwang lentswe la modimo a le dirisa. Ke kope mogolo mme Mamotaung go felehetsa mantswe ka thapelo. Tumelle nna le wena re tlhalosanya mantswe ka 163 ditemana di le tse pedi fela re ya tlhalosanya mantswe. Ke habile le hodimo tseleng ha ke na bodutu, ha ke tsamaye ke le mongwe, ke na le morena Jesu. Le felleng mo ke tsamayang go latlhega ba bangata, empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke mongwe tsela. Tumelle ke re ha re ka bina sefela sego re ya tlhalosanya mantswe ka mo a badilweng ka teng.
bomme le bontate moso wa letsatsi la kasheno baba kule mini yanamhlanje re kopana le mantswe a re a badileng sidibana namazwi awusiwafundile mo re iphitlhelang e le gore lefatshe apho sifikela ukuba umhlaba le phela ka tlase go letshogo ukuphila ngaphansi ngokuthuka letshogo la COVID-19 ukwika kwalobulwelo siphezi kwawo na le wena ka lebaka la lehlogonolo la modimo na nawe ngothamsanqa likaThixo re santsene re le monameng re santse re na le bophelo sisaloko sisenyameni sinobomi re itemogetse gore ba re neng re phela le bona ba bang ga ba sa leyo bolele ukuba abasiphinya kunye nabo ba abasekho tsere ke bona bolwetsi ba batha bathe COVID-19 ngubulwele osiphezi kwawo ha selemo se ile gowa xa unyaka uya kushenxa e ba selemo se e leng gore se bile pitlagano mo go ba rona unyaka ukuba ube buncinane apha kuthi rona le ba malapa a rona re iphitlhetse e le thina gore namakhaya wethu sisifikela ukuba diplane tsa rona tsa 2020 amaplans wethu siphezu konyaka ga di a e ba ka mo re neng re gopotse ka teng awabanga ngalo hlobo besikhunjile ke ka ngakho mo lentswe la modimo le reng kanje ndithi lizwi lithi kaThixo megopolo ya lona imkhumbulo yenu ga se megopolo ya me akusigalo hlobo empa ikhumbula se ngalo nna ke se gopolang kepha ka le nto lona mna ndiyikhumbula ke ngalo megopolo e metle ka lona ngumkhumbulo emihle ngalo na le wena mo ngwageng na o nawe kulo nyaka re iphitlhela e le gore sisifikela ukuba coronavirus e ya re dubaduba i-covid iphezu kwethu coronavirus e gobatsa bao re ba ratang ikhwaza ba asibathanda bang ba i-covid rona abanye bethu re batswa ditlhabelo ba COVID-19 singabayenzi ba bang ba bo-covid-19 rona abanye bethu re ile ra phologa sike sashenxa ka gare go bolwetsi phakathi kobu bulwele mo mesebetsing le dikolo imisebenzi kunye mo neyikolo re phelang teng apho siphila re khona ne re le di-full contact ba besidibana ba ba kunye neng nabo ba tshwaetsega zabantu abake ga bangena re tsena ka ubulwele gare go xa dimolo singena phakathi re kwimamolo na le batho ba re kopanang le kunabantu sidibana kunye itse ba nabo tshwaetsegile rona re sa balokubane bone ubulwele singaboni le ka shenowo nakwanamhlanje ga ba bua ba xa re bathetha bathi second wave yatla eyesibini icovid re yeza iphitlhela e le gore sifikela ukuba letshogo le tsena go feta ukuyika kungena go izithi feta pele kugitha gobane okuqaleni re ile ra ngoba lemoga sike le go saqwalasela bona ka nokubona mo ileng ya go batsa ngalo batho hlobo ka iko teng yakuwaza abantu ngale empa ndlela mantswe a kepha kasheno amazwi a kwanamhlanje re kopanang le ona awusidibanya kunye ke nawo morago ga gore morena emva jesu kokuba uyesu mo bekeng e neng e feta kwiviki re eligqithileyo ne re bua ka tshwarelo wayesithetha morena ngokuqolela jesu ka morago ga kepha go uyesu emva koko a raya gore o ka itshwarela motho ungaqolela umntu ga makgolo a supa amashumi balasupa asikhombisa o botsa barutwa kelela abafundisi ga ba mmotsisa nxa potso bambuza ka umbuzo tumelo ngokukholwa e kreste a lang le yona ukrista nayo ba ya go yena barutwa baya ba. kuye abafundi wakhe jesu ga a ba araba abaphendula uyesu o re le bane le tumelo bani nokholo empa ga le ka bana le xa tumelo lingaba nokholo le ka raya setlhare ngiyakucelela isihlahla sa mofeiye umthi womveye kgotsa setlhare kanya umthi se seng le se sengwe omnye nomunye umthi la se fa command nalinika ya gore se uyindaba sute uba sishenxe mo se leng apho teng sikhoyo empa mantswe a ke a kepha ratang nanka amazwi mo nna le ndiwathandayo wena re badileng akumna nawe sifunde ke khona rata mantswe uthanda nanka a amazwi verse 5 wavese mo ba reng sihlanu jaanong apho sithi kwangoku bapostolo ba ya go jesu amapostili ba re bayakuyesu morena bathi bawo re okeletse tumelo songelezela bona mo uqoqo lefatsheng yabona emhlabeni mo re tshelang apho teng siphila re khona na le ditumelo kuneyikholo tse farologaneng ezininzi tse tsa ezihlukahlukanayo ditumelo amanye wamakholo tseo re nang le tsona awusinawo ke ditumelo ukholo tseo re di beileng mo siwabekileyo baruting kubafundisi tse ding tsa ditumelo amanye ke wamakholo ditumelo amakholo tseo re di beileng siwabekileyo mo kerekeng qaweni tse ding tsa ditumelo amanye ke wamakholo tsa dintho yizinto tseo re di tshwarang awo ka siziphathayo matsogo re ngezandla tseya go sithabatha ga re ukuba di tshwere ka xa matsogo sisiphathe di ka ngezandla re phologa tse ding siyakusidina tsa ditumelo ezinye ke tsa zamakhono gore re
tseye ditshepo zokuthi tsa rona usithathe izinto re di fe batho sizinikele abantu ba tiise maphelo a rona baqinise bomi bethu empa bapostola athi amapostile ka morao ga hore emva kokuba ba bone tumelo babona ukholo e barutwa ba bafundiswa Johane ba bakayohana neng ba na le yona bake bana nabo barutwa ba Johane abafundiswa ba ne ba bakayohana ruta lentswe la modimo bafundiswa ilizwi ba ne ba bua ka baye tlhabolo bathetha ya dibetsa batho ukuba izisono empa ba zabantu hodisa apha bakhulise mmuso wa modimo umbuyise sezulwini barutwa ba Kreste abafundiswa ga ba bakaKristu lebelela barutwa ba Johane ya abafundisi Mfolozi kayohana ba ya go babhapatisi Kreste baya kuKristu re bone sibonile re bone Sibonile. re bone Sibonile. re bone Sibonile. re bone barutwa bonile abafundisi ba Johane bakayohana ba Bayenza. mihlolo Imihlolo. ka lebitso Ngegama. la modimo wa Ngegama rona uThixo wethu. empa yena ore kepha yena uthi ha ba salwe le rona abangalwi ba nathi re lwela basilwela ba hakamala gagolo baqolasela gore kakhulu o ke o jwang onjani lo ya sa tshwaneng le rona Ongafani kunye naye. rona re ne re ba lebelela thina ka go ba besibajongile atlhola njengokuba rona re ne re ba lebelela ka besibajongile leitlho le seng lona ngeliso gore ekungekho Kreste uthi uKristu ha ba xa lebeletse bajongile ke ka lebaka undabanga la tumelo lokholo barutwa gape abafundiswa ba ya ko go Kreste baya kuKristu re ile ra pallwa sike ke go sahluleka leleka madimone thetha re ngamadimoni pitsa lebitso la sibiza gago igama lawo Kreste o re mo go uthi bona uKristu apho ba kuyo re ebile ga ba tlhalosa bona ba re re itimile le dijo Sisime re ile ra nokutya. fasta Sike sangala. ra etsa tsotsoke Sayenza oko empa konke. ga re leleka madimone Xa sikudla madimone ga a re utlwa Awasiva. empa Kreste o re uthi uKristu tlhoka tumelo Solani ga le ka bana le tumelo Lani ka ba ke nokholo. mo barutwa Abafundisi. go nna le wena re apho balanteng mna nawe sifunda ka morago ga gore emva ba kokuba bone diphoso tsa babona bona, impazamo ba zabo bone melato ya babona bona imithetho ba yabo raya Kreste ba bathi re kuKristu bathi morena bawo re okeletse tumelo Songezela ukholo. morena Thixo. re fe tumelo Sikukholo. nna le wena mna nawe motshegareng wa letsatsi kule le mini yanamhlanje re le ka gare go letshogo siphakathi kokuwika re tla dikerekeng re rapela sisemacaweni empa sithandaza re ntse re tshaba kepha corona siwika iCovid ha re tlamehile gore nakufanele re ukuba kopane re rorise modimo sidibane sidumise re uThixo tshaba corona soyika ga iCovid re na tumelo asinalo mo ukholo modimong wa rona kuThixo wethu. ga re na tshepo ayikho ithemba mo modimong wa apha rona kuThixo wethu empa ga nke wa babaka kepha nxa ungabafundi gare go ditulo phakathi tsa kwiintlanga kwa monateng zasemandini ba ya ba sa boifi bake ba bangoyiki ya fela baya nje ebile phela. ga ba na le social Futhi abanayo i-social distancing ebile distancing. ga ba apare dimask Futhi abagqoki ebile nama-mask. ga ba sanitize Futhi abasanitize. ka lebaka la gore ke ko monateng baka lokuba ba kusemnandini lebetse ka modimo Balukele modimo. ditumelo tsa bona Izikholo zabo. di kgakala le Zikude modimo noThixo. nna le wena ba re mna nawe abo sikhona moswa wa letsatsi le Ekuseni kweli langa. a re bue mantswe asithethe nankamazwi ke mo go wena Thixo apho re kuwe kopa tshepo sicela ya uthemba gore ga re na le wena Xa sinawe, ke wena o tla re nawe uza protectang, kusilungisela. wena o tla re ngoza sireletsang mo kusiciziselayo mahlokong ezintungwini a re kopana le ona asidibana kunye re nawe ya tshaba siyoyika re ya boifa siyayika mo re tshelang apho siphila rona le ba khona malapa a thina rona. nabamakhaya wethu empa re tlhoka kepha siswela ke mo re okeletse re songezele okeletse tumelo songezele ukholo re ba bakae singaba ngakhi na re ba bakae sibangakhi ba e leng gore abokuba ba bang ba rona abanye bethu re iphelela fela siziphilela nje ga re na tumelo asinalo ga ukholo re rapele asithandazi ga bile ga re na tshepo mo futhi modimong asinawuthetha kuThixo ha o ka utlwa batho nxa ungava abantu mo re tswang teng ko magaeng a apho rona sibuya khona emakhayeni le wethu mo re phelang teng naapho siphila khona ga ba tshaba go ya ko dilong aboyiki ukuya ezintweni empa ba tshaba go rodisa modimo kepha aboyiki ukudunyisa uThixo ga ba tshaba go ya ko tlhakatlhakano aboyiki ukuya empa ba entlanga tshaba go rodisa modimo kepha boyiki ukudunyisa uThixo kgwešene ko gore nanki mbuzo magaeng ko re tshelang teng ekhaya apho siphila ga khona re na dishopong ro reka dijo asiye emashopeni ga o tsena ka gare go shopa ga xa o ungena fetisa kwabishop pitana awuthengisi ba bangwe ba rona abanye bethu re folla le di-grant tsa di-3 sima nemileni re yamadrisi sa etsa le social distance singayenzanga ne-social distance mo re phelang teng apho siphila khona empa ganke ba go raya ba kepha nxa bangathi kuwe go na le party e nang le dikatara kunendawo le apho dintho tse e leng gore kunezinto yokuba
ke tsona tse di tla re tsentsha mo yizo kotsing ziyasifake engozini ga re bone kotsi asibani ingozi re ya re sa boifi siyasingoyini re ya re ikela fela siyasiziyela nje empa mo ke tlamehileng epha apho kufaneleke ra gore ra ya modimo re singathi kuthixo sithi ga e ne e se ka botlhale ba rona xa kungobo akusukuhlakanipha kwethu waifi ya mathomo e re fetile ka eyokubini gananong re ya ko waifing ya bobedi kwangoku siya kuye esibiniweni why nna le wena yintoni mna re nawe sa reye modimo re singathi ba uthixo modimo re tshepetse thixo wena sithembele kuwe re okeletse tumelo songezela ukhono mo sathane apho lusive a re lokelang letshogo asifaka ukuyini wena re tlatse ka matla thina sigcwalise o ngabantu re tiise usiqinise o re fe tumelo Usinike ukhono. re be di bopiwa siba idalwa tse tshepetseng esithembele pholoso ya gago qinwa re be di bopiwa siba idalwa tse batlang ezifuna sefatlhego sa gago ubuso bakho modimo yesu re okeletse tumelo bawuthixo songezela modimo re ukhono okeletse tumelo songezela ukhono gobane mo gongwe ngokuba e okokuni nna o kare kuba ingadi re tsenna kereke singenelele gore icala. batho ba re bone abantu basibone e nna gore kuba re ungadi tsenna kereke singenelele gore icala. bana ba rona ba Abantwana tlhomamiswe bethu e nna babhabhadiswe. gore Kuba re tsenna kereke singenelele gore icala. ga nke ka tlela ke Ka dinkansele lefu ebe ukufa. moruta le teng motlhogong uthixo asekhona ga re na tumelo asinalo ukhono. mo modimong apho kuthi re na le tumelo sinokhono le tse di tshwarang ka matsogo Nezibandwa re na le ngezandla. tumelo Sinokhono. le tseo re di bonang na ba bang ba re abanye bathi ga moruti ke sa mmona mfundisi ka tla ndingambona ga ka tla kerekeng yathandisa ba bang ngeqolo tetiswae abanye re na le dikereke ka jeno Sinamaqao tse di ka- ileng di a timetsa batho Ezike zalahlela ka lebaka la gore Ngebanga lokuba re batla kereke le sifuna baruti icawa ga re nabafundisi. batle modimo asifuni uthixo kgankgolo ke e nathi re tlamehile re batle modimo sifuni uthixo gobane modimo ngokuba uthixo ke yena Nguye. setshebelo sa rona isithezelo ke yena Nguye. sesireletsi sa rona Isithezelo o sakhe. batla ga nna le wena Aka mna nawe. re reye modimo re Sithi kuThixo mo re kgaelang apho sigcinela mo khona re kgaelang apho singafiki khona swakile kabina le kade sefela ndithi nantsi hubo lefelle mo ke tsamaya phelelani apho ndihamba khona rekega ba bangata mulahleka nna abaninzi le wena re bitse re re nawe sibize sithi empa rona kepha ya re thina tsamaisang osimkisayo ke jesu unguyesu ke mong wa tsela Umnikezi re wendlela. tlhoke tumelo siswele ukhono ya gage Ukholo lwakhe. re batle Sifune. sefatlhego sa ubuso gage bakhe ga se gore ke re ge o tlile kerekeng akusikuthi ndizicandise ka ntse ya rong ungandithathi ga se gore ge ke re ge o tlile andithi kerekeng nxa usecaweni re corona free zone sithi ayikho icovid ga ke re yalo andithi kanjalo re santsene re phela mo koreneng sisaloko re siphila tshwanetse re kuyo. tlhokomele matshwao a Sisolo corona tlhalesela empa impilo yawo. motho yo o kwa Umuntu teng ongaphakathi sebopiwa se se kwa isidalo teng esingaphakathi moya o phelang wa modimo o kwa teng ongaphakathi ga ona o ama ke corona asoze ubanjwe yiCOVID. nama ya gago inyama yakho e ka safara isingavuma mmele wa gago umzimba o wakho ka safara ungaba empa buthakathaka motho wa kepha nnete umntu wenyaniso e ungaphakathi le motho wa modimo ungumntu kathixo o kwa teng Ongakhona. ga re re sepe ka yena asithethi nto ke se nna ke se tlisa mo go yilento wena ndiyiletha kuwe nama yame Inyama yami. ke ntse ke le moruti ndiloko e ka ama ke corona ingabanjwa yicovid empa motho wa tota kepha umntu o wenyaniso tlamehile gore ufanelekile bua ka ukuba motho yo o kwa teng uthetha ngomntu ke ongaphakathi bua ka motho yo o kwa teng uthetha umntu o ongaphakathi tlhoka gore a bane le usolo tumelo ukuba abe a nekhono seke a tepelela a Angazinaka seke a nyema mooko Angabi ubuthakathaka. a ne ntse a godisa aloka modimo akhulisa uthixo a itse modimo e le ayazi ukuba uthixo nguthixo yaka mosireletsang ongamsithezelayo ka nako tso tsone onke amaxesha ga ke tse ke utlwa ke mang andazi uva ngubani na ga ke ne ke le ko mokgatlhong xa semanyanweni go na le pinene re bile kunohubo bebalihuba ezulwini kolawulawe emhlabeni kolawulawe ongesenkosi ezulwini kolawulawe emhlabeni kolawulawe ongesenkosi nawe Inkosi yama Yesu
naye xa besuba nantsi huba re ne re utlwisisa hore besivisisa ukuba tse di ko legodimong ekusezulwini di laola ke yena zilawulwa nguye le tse di mo lefatsheng okukusemhlabeni le santse di laola ke yena zisaloku zilawulwa le disware kukale ndlela re ya o leboga modimo siyakubulela thina re ya o leboga siyakubulela nna le wena ga re ya lentsweng la nawe bobedi asezwini lesibini re ntse re le mo mantsweng ya siloku gago siselantsa amazwi modimo wa rona uqo wethu wa tshepagala uyathembakala tso tsotlhe konke tse di kwa legodimong ke ekusezulwini tsa gage le tso tsotlhe tse di mo lefatsheng ke tsa gage rona batho le ga re ka batla o di fetola modimo e sentsene e le king of the universe ke yena a laolang legodimo ke yena a laolang le lefatshe seo se ra gore ga lefatshe le ka lebelela modimo a ka le fodisa ga lefatshe le ka ba le tshepo mo modimong modimo a ka le protecta ga lefatshe le ka ba le tshepo mo modimong modimo a ka le phatsimisetsa sefatlhego sa gage a lefa tso tsotlhe tseo le di tlhokang mantswe a dafita mo lekwalong le re le badileng ke dafita o godisa bogolo ba modimo verse 20 e re a o bakwe morena yo re kore ka mantswe a mang yo o re belegeng letsatsi le letsatsi losidalile ilanga nelanga go tloga botsalong ba gago buzuka kusuka ebuzalweni kwakhe ba go fa di-dropples bakunika zonke ba go fa ditantenyana bakunika imithi yonke ba go fa tso tsotlhe tse di o tisa bakunika oko konke kukuqinisayo empa e ne e se ka babelegi ba kepe bengaki ngalabantu lentswe le re ithi lizwi modimo ya go belegeng uthixo ka letsatsi le letsatsi ngelanga nelanga dafita o re uthi Dafida a go godise xa yena kukhuliswe yena phrase ya bofelo e re eyokugqibela modimo ke pholoso Thixo ya rona sele usele nna le wena nawe mo re ka nnang teng apho singahlala khona le ga maemo a ka e ba yang noma isimo ga re ka nna le tumelo ke bileng ka singaba yona nekholo sibe nalo modimo ke botshabelo uthixo sithezele modimo ke pholoso ya rona ukudala kwethu modimo ke yena uye Thixo a tla re apesang ka maatla Obesang ka maatla. dafita o bolela gore uthetha ukuba uDavida modimo yo o re uthixo bolokileng sidalileyo le diswaya ke simolola ke re ngezwana ndithetha ba bang ba rona abanye bethu re nnile le full contact sibe nokudibana le ba ba neng ba tshwaetsegile na abo bebagula ba bang ba rona abanye bethu re ile ra tshwaetsega sike sagula empa re tswile re phela siphume siphila ba bang ba rona abanye bethu re okile batho siyonke abantu ba ba neng ba phela ka abe covid-19 baphila ngeCovid detiswa ke re ga ke re ga e teng ngalo hlobo ndithi e teng ikhona empa modimo wa rona Uthixo wethu. ga re ka ba le tshepo mo yena nethemba kuye ke yena nguye pholoso ya rona isithezelo sethu modimo wa rona uthixo wethu a ke itse he ba bua ka pholoso ba bua ka something se e leng gore se botlhokwa thata andazi makuthetha ngoguquko bathetha ngento eswelekile kakhulu motho ga a le mo lefung makase ekufeni e be a tloswa mo lefung asuswa re ekufeni bua ka gore o pholositswe sithetha ngokuthi ugciniwe yaanong lentswe le re lithi lizwi malwetse a ne a le teng pele ga corona obu bulwele bebukhona phezu kwecorona re nnile le malwetse a bokete sibe nobulwele obunzima ba bang ba rona a mang re palela le ko a bitsa ka mabitso abanye bethu amanye sihluleka ukuwabiza ngamagama lebile le ka gare go dikotsi tse boima naphakathi kwiingozi ezinzima re ile ra tsena ka gare go kotsi tsa dikoloi sike sangena phakathi kwiingozi ba bang zengxola ra tlhaselwa le ke ba sahlaselwa ngabantu empa modimo ena ya nna ntse le uthixo yena pholo wahlala anguthixo wa nka jele yintoni ka kwanamhlanje covid-19 ka i-covid-19 e nna o ka tla re maemo a iba ngathi isimo e siguqukile re ko go eletse sekai ithi ndikwenzele nantsi indaba mo dikgang go simolola re tla re gola re sempene re le ko dikolong kwi-news xa siloku sikhula siza eyikolweni re utlwile ba bua ka ntwa e kgolo ya lefatshe sive bathetha ngemfazwe enkulu yomhlaba e le letsatsi la kasheno wa kasheno leno nelanga lanamhlanje kwangoku ntwa ye o santse
ntse e le teng isaloku ikhona le mfazwe Israel le Palestine Israel nePalestine mo batho ba phelang ba sa robala apha abantu bahlala ga abangala o itse gore bomo e tlo tla leng awuyazi ukuba iyakuphatha nini mo dikgang re bone sibone nasendabeni ha Israel e tlogela na Israel igqibelela le ga Palestine e tlogela nna Israel iPalestina nna le wena re iponetse ka nana nawe sizibonele ngawethu amehlo fela ke batho kepha ngabantu ba baneng ba ira ba re raitsho yo kwa lehodimo bathi bawethu re wasezulwini bua ka Israel sithetha ba baneng ngeIsrael ba re ntatarolo ya magodimo bathi bawethu ntse wasezulwini ba ya ntlong kopeng basiye emfazweni ka phambili tsatsi la kasheno kunye nangamhlanje go ntse go le yalo kusaloku kunjalo ngwana dintwa tsego phakathi kule imfazwe ba ka ba le banathapelo abakhohlanga ka umthando tswa o le mo Palestina ungasuka o ka umpalestina tswa o le mo Israel ungasuka umyisrayeli ntwa ya lefatshe la bona umfazi yomhlaba wabo e tsere difamily ka bongata ithabathe empa amakhaya ga ba na le ga ba ka ba losa ho kepha mo gonne ntse ba rapela bahleli ke bathanda makampolela re ga iseng ke a utlwi ka ntwa ya Israel le Palestine ubana angathi akasoze aphe e tsere ke history ya pele ithathe history yokuqala le Bibele e ntse e bua ka ntwa eo nebhayibheli loku ithetha ngayo le mo dibukeng tsa rona tsa history tsa kajeno tseo re di etsang ko sekolong re santse ne re bua ka ntwa eo sisaloku sithetha go sempe ne go lwalelwa molwelwane sisaloku kulwelwa mara bona ba ntse ba le teng bona corona yona ne e le eng iCovid beyintoni na ke ne ke fa fela example gore maemo a corona uba isimo seCovid a etsa gore rona re furalle modimo wa rona siyenza ukuba thina sisishinxe apostolo uThixo Paulo wethu sa re e ka ba eng uthi kungaba se se ka ntoni nkgaogantshang engahlukanisa le lerato la modimo nothando lukaThixo go nna pila kuba ga re bua mantswe a niyasithetha re le mo comfort zone sisesihlalele go nna pila kuba kamandi le go tlhalosetsa batho nokuqaphela re abantu raraga monate sishumayela kamandi ebile re etsa le uthi di-style senza nokukuthile itayela ka lebaka la gore mo comfort zone ngokuba sihlele go kamandi tshwanetse gore ga bothata botlile nxa na re ka sitwa ko go rapela modimo singashuka kuthandaza uThixo na modimo ke pholoso ya uThixo kusithezela kwethu verse 20 ivesi yamashumi verse amabili 21 sorry yamashumi abili neswini e leng verse ya bofelo ivesi yokugcina e re modimo ke modimo wa dithuso uThixo oncedayo dafita o tlisa mo rona gore uletha kithi uDavida uthi maemo a ka mo lelapeng la gago isimo sekhaya lakho ga se gore ka lebaka la gore o tla kerekeng akusukuba uze ecaweni ke gore tso tsotlhe yo nna sepio ba zonke ziyakulunga o momelane o kotlisa di-challenge omubi naye uyakuletha ka okuthile gare go magae a rona phakathi kumakhaya wethu ba tlo re tseela balekane ba rona bayathabatha abalingani ba tlo bethu re tseela batsadi ba rona abazali bethu ba tlo re kuyo tseela le bana ba rona nabantwana o bethu tlo iphitlhela le ka gare go lelapa yasifikela phakathi o kwelikaya rata bana ba ka kerekeng uthanda abantwana ba bazecaweni sa mna tsebe go utlwa banganandleba ukuva ba impha diritibatsi basinika o tlo iphitlhela e le go uza kufikela ukuba wena o bata dintho ufuna izinto di ye ka tsela ziye ngendlela le khodiso e ka lentswe la modimo ukhulisa ngelizwi likaThixo empa yo mobe le ena wa kepha lwana nomubi naye o batla uyala go ikhapela ba gago ufuna ukusithabathela bakhe ga se gore dilo di nna smooth akusuka ukuthi into ziyakuba mo maphelong a rona ebomini bethu empa lentswe le re kepha lithi lizwi modimo ke ena uthixo nguye wa dithuso wezincedo mo maphelong a rona ebomini bethu ga re nna le xa mathata siba nengxaki re ska losa focus singakhohlwa re nne re re modimo siloku sithi thixo ga re le mo xa mathateng sisengxakini mothusi wa rona umncedi wethu Why ko mathomo re ukale rile ndlela sithi re ekuqaleni okeletse tumelo songezela ukhono Why re rile kandle sithi re fe tumelo sinikukhohlwa re seke ra suta singashenxi ga suta bophelong sashenxe bomini ga ke e feleletse xa igqibelela molaetsa wa letsatsi la ka tšhono nakumlayeza welangana namhlanje modimo morena o itse gore fapodisa mo losong bolwetse ba corona e ba bo bua ubulwele beCovid nxa bathetha ngabo ba re ba bolaya bathi buyabulala maatla a mo lelemeng amandla aselimini ga nke nna le wena ra tlisa leleme la rona namna nawe sangalethi ilimi lethu re aware gore re filwe matshwao a re tshwanetse re phele ka ona siyazi ukuba sinike izinto ofanele siphile ngazo empa nna le wena ke batla re ka tšeko re tlise bophelo over leleme la rona ndicela ukuba silethe ubumi ngelimi lethu re re
corona re sithi ku-COVID city ha ona tokelo over rona awunalo ilungelo phezu kwethu. re reya corona re Sicelela i-COVID city ha ona tokelo over malapa a rona awuna mvume kumakhayeni wethu. re reya corona re Sicelela i-COVID city modimo wa rona Thixo wethu o na le matla go ka re thusa go feta unamandla wena kusinceda kunditritha wena wena corona wena COVID gore le ga re ka tshwaetsega noma singagula mo re kry-a melemo mo teng apho sifumana imithi khona e be fela treatment kube nje i-treatment empa pholo e tle go le kepha godimo ukuphola kuphume phezulu. re kopele malapa a rona bophelo Kelela amakhaya wethu ubomi over corona e phezu kwale COVID. batsofe ba rona ba ba ko gae Abakhuli bethu ka lebaka la gore ba tlhalositse ka immune system e ko tlase kuthethe ngokungaphakathi okungalunganga le lebaka la gore ba iphelela ka malwetse ibanga lokuba baphila ngobulwele nna le wena ba re kgona go tla koba melong nawe abasizayo le ga re rapela mo merapelong ya rona noma sithandaze emithandazweni yethu re nne re re modimo re ya o leboga sihlale sithi siyakubulela ga o Thixo santse o re babaletse matheko a kaloku rona sithezele bomini ga o santse o re beetse bonkgono ba kasoloku rona sibe nogogo bethu re ya o leboga siyabulela ko bokhutlhong ka ekugqibeleni morago wa gore ke tlhalosetso tso emva kuba athethe zona rona ba batšha thina lutsha a re pheleng sentle asiphileni kakuhle le go tlhompha nokuhlonipha le go tlhompha nokuhlonipha matshwao a re a fiwang imithetho esiyinikelweyo a bophelo bo bo tlhokomelang nama ngobomi le a bophelo bo bo nobomi tlhokomelang moya obuqwalasela umoya. so se ke se bolela ke Le gore nto ayithethayo ukuba ga puso e re sanitize nxa umthetho uthi apara sanitize mask gqoka imask ba bua ka nama bathetha le ngenyama go lwela nama nokulwela ga inyama baruti mo nabafundisi kerekeng ba na le tumelo banokholo nna le tshepo banothemba rona re protecta mowa thina protector le go sireletsa mowa nokusithezela dintho umphefumulo. tse pedi tse into ezimbili di a tsamaisana ziyamkisana ga di contradicte sepe azizimodinto sa tse puso e se buang Lento uThixo nna le uyikhuluma. wena fela ko gore Na nawe si re bane le sibe tshepo nokholo. re tlogele go phela bophelo Singakwazi ukuphila bo bo ubomi. boatla obungalunganga raya ko ditulong saya tse re kwindawo sa tlamega gore re ye ko Esingafanelanga tsona ukuba siye kuzo. empa ra tshaba go tla Kepha sayika. go rorisa modimo dunyisa uThixo e ka modimo a ka tlhonolofatsa ngathixo mantswe a angathi amsinxelisa a amandla. boletseng ka bonnyane le athetha bofokodi ngobuncini nobuphunguzi wa kwale mo dipelong tsa rona ababhala enhliziyweni a zethu enke ya lerato nge-enki yothando amen amen ke ya leboga ha re binapina e kgolo ndiyabulela nxa sihuba ihube elikhulu mogolo a le mongwe ya utlwileng mantswe umkholelo omunye ava amazwi a feleletse mantswe ka thapi akhapha amazwi ngomthandazo amen Yeah.
modimo wa rona gore ga re ka bitsa go wena Jehova modimo ya lokileng gobane ke la kgona motho a mabapi setšhaba sa ka se se bitswang ka lebitso la ka se ka ikokobetsa mme sa rapela ka nnete ga ke ka ba utlwa ke le modimo mme ke ka pholosa lefatshe la bona modimo re a goletsa go thoma letsatsi kele re bitsa go wena modimo re kopa thuso e tswa le modimo go theolela lefatshe modimo wa rona go ka alafa lefatshe la rona le e pula modimo wa rona modimo re okeletse tumelo gore re tsebe gore ga re rapela ka nnete ebile re beile tumelo ya rona go wena wena o tla theoa lefatshe modimo wa tla gore pholosa modimo re a leboa mantswe a tswileng ka molomo wa motlhanka wa gago empa a tswa go wena modimo a ntse a re bisa gore ka dula ka metlha yotlhe modimo re ntse re bisa lebitso la gago ebile re rapela lentswe la gago wena o tla butlwa le modimo lebitso la Jesu Kriste ke ka tlhalosela pelo go sa feleng. E tlo nna le wena re tseye temana e le nngwe 275 re tseye temana e le nngwe re tle re amogele tlhonolofatso re lemogang rato la Jesu o molemo le feta rato la batho o lereko a rata batho ba sa mo rateng a batla ba sa mo batleng a fubana ba timetseng o mohau re tsaya fela temana e le nngwe eo re ya tlhonolofatseng ya mohau wa morena wa rona Jesu Kriste lerato la modimo ntate le kopano ya matshediso a moya o halalelang di bane le rona go fitlhella go tla ga morena Jesu ka Jesu ya tshwannang ke khalaletso le ka bosa kutlhingi amen 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 Amen.